ये आपका लास्ट ट्रिप है और मत आओ। ये ट्रिप के बाद बस्ती जाओ, सुना? अगर बोला को मैंने बोला KSU बोला और KSU Ka Khasi Student Union West Jaintia Hills District Union, ka KSU Ward Jaintia Circle, Haringkat ke Jinya Trailang Bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garos People West Jaintia, mentagsi ke Shpoterik Ujilio, kalalit ban Kenrai ke Jingjilay ki Trok Bar Jila, ki Bawan Kit Mar ki Benta ka Ward Jaintia. Hagani ke Jing Kenra, ki Arseng ki Lalap ya ke Jingjilay ki Trok Bar Jila, bakot palat ki Ars Patli, ki Bawan Kamay Klembiang ki Kot Kisla, nadu ki trading license bat ki wedi. Hadian ba kaseng kalalap ikini kitrok bar jela, kibawan kamay bian, kaseng kalapin herkrat no eki, siya kajaka bakiwan. Haba ay jinkren, u President ke KSU West Jaintia Hills District Unit, usamla light par singkrem, uloong bakani ke jingyo wan kamay sahu, ki bar jela, kalong ke jinkini ya kalat kamay jong ki try mulok. Usamla light par ula mahamru, kinu ki try par mau, niki nong kahi ba nong shalan mau sa Bangladesh, bakim day ban ay jingedai ki bar jela, ki bawan kamay klem ki kot kisla ki babiang, bat lama hamru, balada jia kini ki bar jela, ki tu ki bawan ra ki di ban shim ya ki jing ba kli jongki. Ula kren binyawru ya ki jing bom aishu ka sorkar ya ka ILP, bat ong, bakum ka seng kan amsyong than, ban shim hi ki la jingeda, ni ki jingwan ki minder, siya ka ni kariba ye. ये आपका लास्ट ट्रिप है, ठीक है? और मत आओ, बस्ती जाओ। मालिक को बोल अब अगर वो बोला किस बोला KSU हाँ, खासी स्टूडेंट यूनियन, ठीक है? अगर आप आया जो भी हुआ आपको गाड़ी को कुछ भी हुआ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग का नहीं है, ठीक है ना? खाली हो गया ना, फिर ये लास्ट ट्रिप जब खाली हो गया वापस जाओ बस्ती में। हाँ जब नेक्स्ट ट्रिप देखा ना तो बात नहीं किसका माल ये नकलियन KSU West Jaintia District pada video ko for KSU West Jaintia Circle harkat ni atri lang pada KSU aga FKGP West Jaintia District Tentang sini lahir sini lagi warga dia alor ka jingut jingnam juga pekba nakabata ka jingbun jomini kitrok batila ki bawan kamay be ani sekaneka jaka ka jongi alor ka neka banta nilale nakaja inspection pada kerja apa jelas dan ngadu nang fast quarry shadu shibondar ngilap basibun teli hadu dagi spak tam kita gitrok batila kibang iyo bat kibambiang kita gikot isla bat kibadai kita gi RC kibanabar kibadai try nabar te nakaliang jongi ngino mailat ilaya syahmat nagabenta ni aipor yaki bakin lay penhap yaki margi jongki bat kene kadai ke last trip na menta ke jongki bat ngila ay yaki quit notice ba nang nay syahmat kim dai suban lut bagi dai tang sudah penhap ki dai bandai paino sia lagi jongki jaka namat ngiyo i hida lagi jongki kemat kat syaba ngipai ki jongi ki lakat hat ki jongi ki apa Ramadan ndre mano bakiu kiu ki bar jilla ke kamai wat ke kamai ke baritam ru lawan ban kini da ki banabar hendrai lada kane kejing yailong yaijia kan yaijia si yaijia syai kalawai ki paradok parasnam ki jongi nakata daw nakaliang jongi ki arseng gino malai ailat dalilei kino ki baparsya nang nai syakmat ginle da kam ke batenge bat kino kum ki malik lane ki try jongi kwari lane kino ki exporter ki ba yalam ya kita ki truk barjila ki banabar ki hab hiban sim na ka jong jing bakli de GIA ya kine kata de ki jemaham bat ke kerua ba syai syakine ki malik ki ba syai penrit dengan ya kine ki barjela syakine ki jaka ki jongi tena kalian kasengi nginam mantai kene kade ki jing stang ka jongi ban khoj kine ki barjela ki bawan kamai be an syakine ki jaka ka jongi kene kade ka fast bat ladang idang lap nang ne syakamat ngin ai da ka bakatenge bat kino ki ba kersian ya kene ki hab ban sim jing bakli dalade yalade tena kaliang jongi kum ke KSU ke kerua ka basyai ba keno nang nay syakamat ban kedop yaki barjela keno ban kedop yaki tagi saimpu namar season kes ngi kine gin sapu yangi nang nay syakamat nakaliang kasangi naman tay namar ngi itu ngi baka surkar kanam lay ay nadu mendong ila dawai ka ILP hadu menta kam ki patrik pentrikam ngi pan ya kada ki ai dupsen ndre menta nakaliang kasang ngin sim hila halagi jom kiti membetrikam juga LP haba kane ka jaka ka jungi parpo ka jela hibarok kowe kane ka dai kerua basai syaka serta lada bisgel ba
Kita sisa kata serkar ka kedom yung pagba ka pagba. Jadi kita yung pagba. Betul ka bro motor. Yang Nakaliang jungi jong ka FKGSP unta ka sngi ringkat ka trailang bat ka KSU West Chantia Hills bat ki unit paper lapis snow di presiden jong ka KSU ba bon teli gitrok jong ki barjala jong ki mender ki bawan ban kamay sahu syani klem kanu ka kendon ila dep check ki kali ilap ki kerteng di ki Abdul Salam di kita ki Joy Deep di ki spa tali di Dakar ndrai ki kali jong ki trai muluk jong bapli haka caka bikin yo banlet haka lai sau trip sisngi nakadaw jeng jingbun jeng spatli jeng kali barjala ki kali jeng try muluk jeng kiap ban saja kiap ban syong hang ni ban yo ban pendep ki strip ru haban dep lai sau sngi ta strip naman naka jingbun jeng ni bon jeng ni kali jeng barjala but kabasay kalong ya ka district council haba jeng sya kadi maka ka ban pet ikini ban pet ya kata ka jeng one room buhay snong jong try mender jong ki mender henry nakaliang jong district council kam semla le ngila deban check what kini ki driver ki badai ki Dakar kim semla biang kita ikut kisla na kum ki labor license lani kita ki trading license te kakerwo kalong bay ki district council ba kumno kini ki yo ban kamay la luat chane ba hadu katno kata ka district council kamatla ba ka kelut haba kani kadi ka surak kaba kumboong kadi ka surak ka border ka malit sa landport kumno ka district council kam dan jingtip ikan dia kadai ka jing matla ba kadi ka jing kelut jong district council ka kerwo ka basay kalong ba nakaliang jongi ka FKGGP kalong ba nada idang lap yang saisin ila dap ay ka quit notice ba stang ngin island iki ba kinit onward iki ni gimar tadi ngilap yang saisin ngin sim pa da ka senjam but ka sarkar hi but ka district council hi kanap sim ni ka jing bakli tang ni kintit. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.